Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Kasnong umroy umdo berti kaway na kasnong kabadon hakitan boy rembong bat kabahap ha boy rembong CNRD blong kalapan iya kunuksak babae ha kabaya day baka jingtmu ka sorkar ling baka tanat ka koy kakya ban IT kaya da na ka jingpang COVID kat kendai kata kalong baki pat ba hapo kate kasnong kile mi renti ban let sya ay ka injek iya da COVID kat kendai bat kumba kalong menta la jan baro ki pat ba ha katiga snong kila deb ban shimye ki injek yada covid kat kendai habaya dei ba ka jinglong kloy ki pat ba na katiga snong ban shim benta ya katiga jing aitika uba pibi silyang rang ba snong umroy umdo berti ula ay ka jing kublay ka bakar pang ki pat ba nong song snong namar ki balalong kloy ban ko ngu ya ka jing tha ka sorkar bat khamtam de ki briu ka koit ka khia utay rang ba snong le thuru makumba ka long menta la jan baro na kipat ba hapo katay ka snong kila deb ban sha injek ila die ha ka ba uloong ru ba shen ba baro kipat ba ha katay ka snong kin sayo ke injek yada na ka jingpang covid kat kendai Zongahi kamu blok development officer jong berembok jong di blok apat pa kajing kemen bani iba gidi kisam kami cemat hantam ta jitu sistem jong nombak senang ban yawe narok ki ba kham yaw kerta bula na kila singi sotu ba hadu lo papo senam kerta lawan ai pat mentangi dan kenika vaccination drive sampai ni kerta senam seneng pat ngi sotu ba kum kajing kan bangi kwa kenika village hane palang kawe ni model village amtang hari boy district dai hapoka region ni apop mekhlia jing kali ka village ka banikang bani ngila bani 95% vaccination tekane katung ka bakili maki kolong ka ka ban amin siempat ampai bobon balang jasi ngisi keren ngisi ya kontrol dai khamyar bani pat bre ka bani ya ka kam tekane kalong ka district ka ba ikwa ba vaccination kan ya chakmat dengan kalian EDC ru itu benda kawai force for begini ya cepat begini ai vaccination di nama bagi suku pakai ke Jepang komlang suku ni lek kai komlang suku ni keren ru lagi dan kam ya kikam tiga ni buat jing lek jakom dak wasi ni ai komlang keduk sa patang tak bubun balang pat aduk asnong gathau kan ai nuk kan along pat kecing ai museum nam tak hun samla ru kamtam gitu bawa pat ai ini sakmat bakin dia pat ai ketika mar ha kari jungi hi kemung suku mentahan ni ha pok meklia kajing yap ojin pos kasi haja yo spat tami bagi suku bahaka pok kari dia apa berhoi ngajin pos ka sopolak te kadi ka benta ka ba ya banyamin nak sakmat om suk bencekkan di benar pabrik kam yang asul nak lihat dengan video ngai kuble yang si sini kasong ndak berti ka ai bakari ka jingle juki kalau kaduk sapat antara bobon senong ndak berti lengba ka CCMC komiti ka weni komiti ka pek banyada nak jing sapang jong di covid katenda ni den hang ni akan ni kesini katenda terik jong benai jun arja kuwe ni den hang ni po center nak mentaban ai vaksin bani aitika sakina senong yang gidap tak jing semua komen ba lengba ka jing tristom jong kikat jong ka CCMC naduk ki asa gan wadi berangkat bagi kikat ki jong ka akaba nak jong senong kumulong mentah nila palat ya kasan 10% nakajing don brio akaba niliyo ya ketika tikani kajing simkya jong paiba kapan pau ba kidiki paiba kibalasta namar ba kimka banbu ya kajing ma nakabanta kajing im nila di simet bari im lang salang tingis ko banay kulay paiba nang senong kaba hadin kajing pemena jong sarkar ban ay kani vaccination nakabanta ban yada yada di kilami sakmat klem don kam ban penbor yaki ada kajing it ni persotu ni pensai ki lang ba CCMC komiti gidangi akaba kumbulong menta ka population gidan ni arspa duna sispa kanai perangot barhaduk ni kesni ngiladap ban ai palat 10% ya anak ni tempat menta kesni ngila pelong bang ya kejing artika bat ngimdon kejing artin balakum nak meno kanai 10% menta kesni ngin kot ya kejing ai vaksin enak menta kinang senang ikum unong lam senong kumrang bat senong nga ai kuble ya kejing simkia jing paiba bat kan lo ko nuksa nak benta kiwi pat ki para senong para thau bakim dei ban safety ngini ke vaksin kadi ke vaksin ke ban penklain ya kamet ke jengi ban penklain ya ke immune system ke jengi hakaba kita ki sipai guran hakamet ke jengi kila ban yada tang nak jing pang corona hari ni kiwi kita jing pang ru kiba bon hakini ki singi benta ikum unong lam senong ngakot ngayo beru
ya kiwi pat ki para sinong para thai ki bron sakni ka dong ka than ba ka them riboi hi para kowe ba pensim ya kini ka nuksa ka ba ka ba nakaleng jong ka sinong gidingi nakaleng jong nong sinong ngila peni ka nuksa nak benta bangim di ban septin ho ngile i ki social media hagi kor kubor ba kimi bon ki jing atatin dan rai ngidan pan ong ba ngila dapat ai injection janbar asi sinong dapat ai ba kamdon kono ka side effect nak benta kinang sinong ki ba ai ya kini ketika kata ngidon ka ban penpa penang ki kini ko bisbo